blud i pornografija. Neki su od najvećih pošasti modernog doba. Kancer koji se možda čini nemoguće iskoreniti. Oslobađanje okova ovog zla bio je veliki korak na mom putu od bezverja do vere. Čini mi se da je duhovno prečišćavanje od ogromne vrednosti pri spoznaji Boga. Nekada je možda malo skrušenosti dovoljno da bismo postavili prava pitanja i prihvatili odgovore. Smatram da bi bilo korisno da razgovor o benefitu tradicionalnijeg hrišćanskog životnog stila prethodi razgovoru o postojanju Boga. Možda će onda takav razgovor biti mnogo plodniji. Pri konzumiranju pornografije, pojedinac se stavlja u poziciju pasivnog posmatrača, rogonje ili prevarenog muža. Svaka vrsta pornografije onda spada u ovu cuckold kategoriju, jer je onaj koji konzumira takav materijal kak. Čovek koji rukobludi pri posmatranju odnosa između drugog čoveka i žene koja mu je atraktivna bi trebalo da bude definicija rogonje ili cuckolda. Brak kao institucija odavno je prestao da ima ikakvog smisla i značaja. Umesto da predstavlja svetu misteriju, zajedništvo muža, žene i Boga, danas brak predstavlja legalni postupak kojim se dvoje ljudi obavezuju na uniju u očima zakona. Umesto da je brak jedini kontekst unutar kog svoje telo možemo podeliti sa nekim, kontekst unutar kog bi naše telo bilo dar za ljubav našeg života. Danas je taj dar samo olupina i leš koji delimo kad god se potreba javi. Recite modernom čoveku i nažalost ženi da treba za svoj budući brak da se žrtvuju i da sačuvaju nevinost radi čistote braka. Smejaće vam se u lice. Da bi možda potkrepili svoje uverenja, prikazat ćemo par studija i statistika, što će, nadam se, nekome dati vetar u leđa da razmisli o ovim štetnim praksama. Prva studija koju ćemo spomenuti održana je na uzorku od 4884 žene, koje su bile u braku barem 13 meseci. Faktori koji su u pozitivnoj korelaciji sa verovatnoćom neverstva u braku su visok ukupan broj seksualnih partnera, predbračni zajednički život, manjak religioznosti, broj prethodnih brakova i bilo kakva istorija seksualnog zlostavljanja. Odlaganje seksualne aktivnosti smanjuje verovatnoću zaraze polno prenosivim bolestima. Početak seksualne aktivnosti u mladosti značajno povećava verovatnoću zaraze polno prenosivim bolestima. Devojčice koje su započele seksualnu aktivnost u 13. godini dvostruko je verovatnije da će dobiti polno prenosive bolesti u poređenju sa devojčicama koje su započele seksualnu aktivnost u 21. godini ili ženama. Oko 18% devojčica koje su započele seksualnu aktivnost od 13. do 14. godine zarazilo se sifilisom, gonorejom, klamidijom, genitalnim bradavicama i genitalnim herpesom ili same prijavljuju veliku verovatnoću zaraze HIV-om. Nasuprot tome, oko 8% žena koje započinju seksualnu aktivnost u 21. godini zaraženo je ovim bolestima. To je razlika od 10%. Odložen početak seksualne aktivnosti smanjuje verovatnoću vanbračne trudnoće. Žene koje započinju seksualnu aktivnost u ranom dobu imaju mnogo veće šanse da zatrudne van braka. Više od polovine devojčica koje započinju seksualnu aktivnost u 15. ili 16. godini zatrudneće van braka. Nasuprot tome, oko 22% žena koje započinju seksualni život u 21. ili 22. godini zatrudne van braka. To je više od 28% razlike. Odložena seksualna aktivnost smanjuje šanse samohranog majčinstva. Ovaj grafikon pokriva majke sa decom. Verovatnije je da će žene koje ranije započinju seksualnu aktivnost postati samohrane majke. Više od polovine majki sa decom koje su postale seksualno aktivne od 13. do 14. godine bile su samohrani roditelji u vreme ankete. Suprotno tome, samo 15,7% majki sa decom koje su započele seksualnu aktivnost od 21. do 22. godine bile su samohrani roditelji u vreme ankete. To je više od 34% razlike. Odložena seksualna aktivnost dovodi do veće stabilnosti u braku. Ovaj grafikon meri procenat seksualno aktivnih žena starijih od 30 godina koje su u stabilnim brakovima. Žena je definisana kao da je u stabilnom braku ako je u vreme ankete bila udata više od 5 godina.
Devojke koje su započele seksualnu aktivnost u adolescenciji očigledno imaju veće poteškoće u formiranju i održavanju stabilnih brakova. 2/3 žena koje su započele seksualnu aktivnost od 21. do 22. godine bile su u stabilnim brakovima. Nasuprot tome, samo 27,7% devojčica koje su započele seksualnu aktivnost od 13. do 14. godine su bile u stabilnim brakovima. Odložena seksualna aktivnost povezana je sa nižim stopama siromaštva majki sa decom. Ovaj grafikon prikazuje stopu siromaštva majki sa decom u vreme ankete. Rana seksualna aktivnost povezana je sa višim stopama siromaštva majki sa decom. Oko 27% majki koje su započele seksualnu aktivnost u 13. ili 14. godini živelo je u siromaštvu u vreme ankete. Nasuprot tome, 11,7% majki koje su započele seksualnu aktivnost u 21. ili 22. godini bile su siromašne u vreme ankete. To je razlika od 16%. Odložen početak seksualne aktivnosti smanjuje verovatnoću abortusa. Postoji mnogo veća verovatnoća da će devojčice koje ranije započinju seksualnu aktivnost imati abortus. Skoro 30% devojčica koje su započele seksualnu aktivnost u 13. ili 14. godini abortirale su u nekom periodu života. Nasuprot tome, oko 12% žena koje su započele seksualni život sa 21 ili 22 godine su abortirale u nekom periodu života. Odložen početak seksualne aktivnosti smanjuje depresiju. Verovatnije je da će se žene koje su započele seksualnu aktivnost u ranom dobu osjećati nesrećno ili depresivno. Oko 7% žena koje su započele seksualni život u 13. ili 14. godini izjavilo je da se trenutno osjeća ne baš srećno ili veoma nesrećno. Suprotno tome, žene koje su kasnije započele seksualnu aktivnost ređe prijavljuju osjećaj depresije. Oko 3% žena koje su započele seksualni život u 21. ili 22. godini izjavljuje da se trenutno osjeća ne baš srećno ili veoma nesrećno. Žene koje imaju više vanbračnih seksualnih partnera imaju veću verovatnoću da dobiju polno prenosive bolesti. Ovaj grafikon pokazuje uticaj povećanja broja životnih seksualnih partnera na verovatnoću zaraze polno prenosivim bolestima. Grafikon pokriva sve seksualno aktivne žene. Žene koje nisu imale vanbračne partnere imale su seks samo sa muškarcima za koje su bile udate. Oko 3,6% seksualno aktivnih žena koje nisu imale vanbračne seksualne partnere zarazile su se sifilisom, gonorejom, klamidijom, genitalnim bradavicama ili genitalnim herpesom, ili su imali visok rizik od zaraze HIV-om, koji su same prijavile. Suprotno tome, stopa zaraze polno prenosivim bolestima kod žena koje imaju između 11 i 15 vanbračnih seksualnih partnera gotovo je 10 puta veća. Oko 30% ovih žena je zaraženo. Žene koje imaju više dobrovoljnih vanbračnih seksualnih partnera verovatnije će roditi dete izvan braka. Ovaj grafikon prikazuje odnos između broja vanbračnih seksualnih partnera i rađanja vanbračne dece. Sve žene predstavljene u grafikonu jesu ili su bile seksualno aktivne. Žene u krajnjoj levoj koloni bile su nevine tokom prvog braka i bile su udate za sve muškarce sa kojima su imale dobrovoljne seksualne odnose. Oko 1,7% ovih žena rodilo je dete izvan braka. Mali broj žena u ovoj kategoriji koji su imale vanbračnu decu obično su zatrudnele u braku, ali su se razvele pre rođenja deteta. U susednoj koloni nalaze se žene čiji je prvi seksualni odnos bio predbračni, to jest bile su seksualno aktivne sa muškarcem za koga su se kasnije udale. Ako su ove žene kasnije razvele, udale su se za bilo koje druge muškarce sa kojima su kasnije imale seksualnu aktivnost. Oko 16% ovih žena rodilo je dete izvan braka, pre nego što su se udale za oca svog deteta. Ostale kolone predstavljaju žene koje su imale jednog ili više vanbračnih seksualnih partnera. Kako se povećava ukupan broj životnih vanbračnih seksualnih partnera, povećava se i verovatnoća rođenja vanbračnog deteta. Skoro polovina žena sa 5 vanbračnih seksualnih partnera rodila je dete izvan braka. Žene koje imaju više vanbračnih seksualnih partnera imaju veće šanse da postanu samohrane majke.
Ovaj grafikon prikazuje odnos između broja vanbračnih seksualnih partnera i samohranog roditeljstva. Sve žene predstavljene na grafikonu su majke sa decom. U levoj koloni su žene koje imaju seksualne odnose samo sa muškarcima za koje su se udale. Oko 7% ovih majki u vreme ankete bile su samohrani roditelji. 93% je bilo u braku. Verovatnoća da će žena biti samohrana majka raste kako se povećava ukupan broj životnih vanbračnih seksualnih partnera. Oko 53% majki sa 5 životnih vanbračnih seksualnih partnera u vreme ankete bile su samohrani roditelji. Žene koje imaju više vanbračnih seksualnih partnera imaju manju verovatnoću da održe stabilne brakove. Ovaj grafikon pokriva seksualno aktivne žene starije od 30 godina. Žene su u stabilnom braku ako su u trenutku ankete bile u braku u kom su najmanje 5 godina. Žene koje su imale više vanbračnih seksualnih partnera imale su manju stopu stabilnih brakova. Više od 80% žena koje nikada nisu imale vanbračnog partnera bile su u stabilnim brakovima. Suprotno tome, samo 30% žena sa 5 vanbračnih seksualnih partnera bilo je u stabilnim brakovima. Žene koje imaju više vanbračnih seksualnih partnera češće imaju abortuse. Ovaj grafikon pokazuje odnos između ukupnog broja životnih vanbračnih seksualnih partnera i abortusa. Što žena ima više vanbračnih seksualnih partnera, veća je verovatnoća da će imati abortus tokom svog života. Oko 7,6% seksualno aktivnih žena koje nisu imale vanbračne seksualne partnere abortirale su. Nasuprot tome, više od polovine žena koje imaju više od 20 vanbračnih seksualnih partnera abortirale su tokom svog života. Žene koje imaju više vanbračnih seksualnih partnera imaju manje šanse da budu srećne. Ovaj grafikon prikazuje izvrnutu vezu između lične sreće i ukupnog broja životnih vanbračnih seksualnih partnera. Što je veći broj vanbračnih seksualnih partnera, to je manja verovatnoća lične sreće. Tabela pokriva samo seksualno aktivne žene. Oko 56% žena koje su imale seksualne odnose samo sa muškarcima za koje su se udale, izjavile su da su trenutno veoma srećne. Kako se broj vanbračnih seksualnih partnera povećava, verovatnoća da će žena prijaviti da se osjeća veoma srećno opada. Samo 37% žena sa 5 vanbračnih seksualnih partnera izjavilo je da su veoma srećne. Sljedeći papir sakuplja i predstavlja rezultate 30 anketa koje većinski ukazuju na isto. Konkretno, češće gledanje pornografije povezano je sa češćim mislima da je sopstveni brak u nevolji, raspravama o prekidu braka i upornim prekidanjem i započinjanjem veze. Također je negativno povezano sa karakterizacijom sopstvene veze kao dobre ili stabilne, pristankom da se osjećaju kao tim sa supružnikom, tvrdnjom da ih je njihov odnos usrećio ili da je njihov odnos bio gotovo savršen. Česta upotreba pornografije također je bila negativno povezana sa samoprijavljenim nivoom bračne sreće. Venčani Amerikanci, koji su češće gledali pornografiju, prijavili su manje naklonosti ili doprinosa od strane supružnika. Manje je verovatno da će biti srećni u vezi ili zadovoljni pažnjom, seksualnim životom ili donošenjem odluka. Verovatnije je da bi verovali da ih je supružnik prevario, verovatnije je da su i oni sami romantično ili seksualno prevarili supružnika i verovatnije je da su doživjeli bračno razdvajanje u protekle 3 godine. Što se tiče nevenčanih ljudi koji bi češće gledali pornografiju, verovatnije je da bi prijavili da misle da je njihova veza u nevolji i razgovarali o raskidu veze sa partnerom. Često gledanje također je negativno povezano sa samoprijavljenom srećom u vezi. Pored toga, pornografija je vezana za trgovinu ljudima, razne negativne efekte na mozak, mentalne i fizičke posljedice. Spomenute studije kao i dodatan materijal koji će, nadam se, nekome biti na korist, nalazit će se u opisu ovog klipa.